drugari! Dobrodošli na novi čas vaše najdraže ABC djeca škole. Nadam se da ste spremni da danas učimo zajedno. Prije nego počnemo, idemo zajedno složiti neka slova i dobit ćemo jednu jako zanimljivu riječ. Riječ koju smo dobili je povrće. Upravo to je naša današnja tema. Danas ćemo učiti o povrću. Povrće je zeljasto bilje. Uspijeva u vrtu ili povrtnjaku. Povrtnjak je poljoprivredno zemljište na kojem se uzgajaju razne vrste povrća. Povrtnjaci se nalaze u blizini domova ili sela kako bi se lako mogli brinuti o njima i prikupljati svježe uzgojeno povrće za prehranu. U povrtnjaku se obavljaju različiti radovi kako bi se osiguralo zdravo i kvalitetno uzgojeno povrće. A sada neki od radova u povrtnjaku su sljedeći. Priprema tla ili okopavanje. Tlo se mora pripremiti tako da bude jako plodno i dovoljno hranljivo za rast biljaka. Zatim, sadnja. Moramo pažljivo saditi povrće kako bi se osiguralo dovoljno prostora za rast korijena i lišća. Navodnjavanje, a to znači redovno zalijevanje, održavanje, uklanjanje korova i štetnih insekata. I na kraju berba. Kada su plodovi zreli, beremo ih i koristimo u ishrani. Povrće koje se uzgaja u našim krajevima je mrkva, patlidžan, kupus, paprika, zelena salata, paradajz, krastavac, grašak, krompir i mnogo drugo. A da li ste znali da povrće ima zelenu stabljiku koja obično traje samo 1 godinu? Ljudi koji rade u vrtu zovu se vrtlari. Vrtlari svoje proizvode prodaju na pijacama ili tvornicama koje prerađuju povrće. A povrće koje se uzgaja u staklenicima može biti zrelo u bilo koje godišnje doba. Ljudi za ishranu koriste različite dijelove biljke. Korijen koriste od krompira, mrkve ili cvekle. Listove od kupusa, blitve i salate. Plodove od paradajza, paprike ili krastavca, a sjemenke iz graha ili graška. Vrt je dom raznim životinjama, kao što su puževi, mravi, razne bube, čak i krtica. Jeste li znali da svu hranu na zemlji kojom se hrane ljudi i životinje proizvode biljke? One su bogate vitaminima i drugim korisnim materijama. Ljudi povrće najviše uzgajaju za ishranu. Povrće možemo jesti svježe, skuhano, sušeno, zaleđeno ili prerađeno. A sada slijedi i mali zadatak. Vaš zadatak danas jeste da
od 4 ponuđene opcije izbacite jednog uljeza. Zato bacimo se na posao i pronađimo uljeza. A sada idemo crtati. Nacrtaj svoje omiljeno povrće. Ja mislim da ću ja ovaj put crtati mrkvu. I za kraj imenujemo povrće. Ovo je paradajz. Zatim, ovo je kupus. A ovo je paprika. Ovo je mrkva. Ovdje vidimo luk. A ovo je krastavac. I za kraj, ovo je patliđan. Bravo drugari, bili ste odlični za čistu peticu. I zato sam sigurna da zaslužujete mali odmor. Here we are in the end of today's class. I hope you guys enjoyed today's class and learned many new things. Till the next time, stay healthy, happy, and I wish you a lot of fun. See you soon. Bye.